татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ инчунин амалишавии лоиҳаҳо дар соҳаи тандурустӣ ба беҳтар шудани сифати хизматрасонии тиббӣ мусоидат менамояд. дар ноҳияи Файзобод бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдаки назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ки аз ҷониби Бонки Осиёи Рушд дастгирии молиявӣ меёбад, корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи ноҳия шурӯъ шуданд. дар маросими оғоз бахшидани корҳои сохтмонӣ муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод ва кормандони гурӯҳи татбиқи лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак иштирок намуданд. аз аввали солҳои соҳиби истиқлолӣ чуноне ки мо медонем ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи тандурустӣ зоҳир менамояд. дар ин замина дар татбиқи лоиҳаи хизматрасонии маҷмӯӣ барои модару кӯдак дар ноҳияи Файзобод низ дар нақша шудааст ки таъмири куллии беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод ва инчунин сохтмони маркази ташхисии табобатӣ ба нақша гирифта шудааст. Инчунин дар доираи татбиқи ин лоиҳа истеҳсоли гази табобатӣ ки барои кӯмаки беморон хеле зарур аст низ дар нақша гирифта шудааст. طبق نقشه در دایره عملیگردانی لایحه خدمترسانی‌های مجموعی برای مادر و کودک در ناحیه فیض‌آباد تعمیر و از نوسازی بیمارخانه مرکزی با نظرداشت 10 شعبه با فراگیری 216 کت و ساختمان بینای مرکزی تشخیص و طبابتی عبارت از 6 شعبه و 28 کت به نقشه گرفته شده است. مرکزی تشخیص و طبابتی از جمله از شعبه‌های قبول، یاری فوری طبی، تشخیصی، شعبه جراحی، شعبه تولد، اینچنین شعبه‌های طبابتی اینتنسیوی کودکان و کلانسالان عبارت میباشد. یادآور میشیم که اوید به انشاءات تعمیر و ساختمان بیمارخانه ناحیه فیض‌آباد میان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود استروی سنتر شرطنامه به امضا رسیده است. حالا در بیمارخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد کارهای ساختمانی چگونه جریان میگیرد؟ майдончаи сохтмонӣ пурра барои гузаштан ба марҳилаи асосии сохтмон тайёр аст. ишколи гӯзо шумо дар майдончаи сохтмонӣ дидед, дар инҷо механизм мошинҳои сохтмонӣ пурқудрат барои оғоз кардани корҳои сохтмонӣ омодаанд. то имрӯз 20 нафар дар ин корҳо ҷалб буданд ва корҳоро анҷом доданд ва мо нақша дорем ки барои тезтарак ва босифа ҷудо кардан дар ин майдончаи сохтмонӣ дар тамоми мо то 60 нафар коргарҳои маҳаллӣ ба кор бурд. باید گفت که در دایره عملیگردانی لایحه از نوسازی اینفراساختور از جمله شبکه‌های آبی نوشاکی، کارریزی، گرمی تامین‌کنی، هواتازه‌کنی، برق، ساختمان انشاءات برای استحصال گاز طبابتی نیز به نقشه گرفته شده است. همزمان در دایره تطبیق لایحه بیمارخانه با دستگاه‌های معاصر طبی و دیگر اشیاء ضروری تامین خواهد شد. با اطلاع مسئولین بیمارخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد، بینای بیمارخانه از سال 1975 یعنی بیش از 40 سال است که در اینجا فعالیت می‌کند و البته در این دوره اتاق‌های کاری و بعضی از تجهیزات‌ها می‌توانند که کارنشین هم شوند. بنیاد گردیدن بیمارخانه مذکور و نوسازی یک قطار اتاق‌های کاری همزمان در این دوره فراهم گردیدن تجهیزات معاصر در بیمارخانه می‌تواند که دسترسی ساکنان ناحیه را باز هم به خدمت‌رسانی طبی بهتر و خوبتر گرداند. موسی عبدالقهار، ایوب محمود، شیرین‌شوی محمد نظر از ناحیه فیض‌آباد خبر.